Kung mas importante ang maing batasan kaysa ka bright or abilidad, ganong mo eskwela pa man. Ako i-post ato nga mas importante ang maing batasan. Dili kinahanglan bright ka. Kung paminaw niyo bright ka, mas maayo. Pero walay gamit ang ka-bright kung bati ka batasan. Walay kwenta ang ka-bright kung bati ka batasan. Mas importante ang maing batasan. Ang imong abilidad will get you hired or it can start a good business. May baka ka mo himugpan, may baka ka mo welding, it will get you hired. Kayang skill mao mga butang nga mabuhat nimo nga dili kaya buhaton sa uban. That's why others will need you. So kung naka ng skill, ma-hire ka. Pero the same is true sa na kay mga butang nga dili nimo mabuhat. Nga ang uban ray makabuhat. That's why we need others. Pero ang imong batasan will make people stay and support you or will leave you and will not trust you. A good example kasi mapariha ta ni Yolo. No, daog siya 2-time gold medalist sa Olympics. Pero wala siya kuha sa Milo. Tungod sa kadtong issue sa iyang mama. Pero ayo murag na solve naman to. Pero that's a good example. Kay a good attitude will make you attract more help. A bad attitude will make your workplace very toxic. Kay trust and respect will be gained through a good attitude. Recognition is from your great performance or skill. Pareha ni Yolo, kadawa siya gold, may masyado nga skill. But no one will want to work with you if you are a very negative and grumpy person. Okay, don't forget, if na kay mabuhat nga dili kaya buhaton sa uban, ayaw kalimot nga naapoy kaya sad nila buhaton ang imong buhaton. Nga buutan pagit sila. Kaya kung ikay papilion, kinsay mong ganahan kuyugan? A. Kamao pero bati og batasan. B. Dili kamao pero nindot og batasan. C. Kamao na nindot pagid og batasan. Or D. Dili pa kamao bati pagid og batasan. Bisag asay answer nimo na, it will tell what kind of person you are.